وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي تنيات تجويدا كتابة تجويد المصور. درسي لما فادا جزئي لما فا متدوري قدا إفدن ده متدوري برباكسا خيستو نما قراءة درتي شاغلمو في قراءة هي وسموف قراتي دادا براتو داف أكس مماس namoota warra nama agartee ijaazaa fudhatee jiruuf akkasuma ammallee namoota shahaadaa qur'aana rabbii haffazanii shahaadaa fudhatanii kanillee akkasuma nama qur'aana tajwiidaanillee qara'uu baatu sirreeffatee waan namaaf sirreessuu danda'u nama barsiisuu yaalii godhu cufaafu mata duree hubatuun beekuun naamusa qur'aanaatii fi akkaataalee qur'aanni eessatti akka dhaabbatu eessarraa akka jalqabuun barbaachisu baratuun isarraa barbaachisu jechuudha. Mata duree sanirra jirra. Mata dureen kun akkuma argitan alwaqfu walibtidaa boqonnaa jiru jechuudha. Waqfii fi ibtidaa boqonnaa ja'urra jirra jechuudha. Insha Allah warra waan amma dura barate cufaahu irraa fayyadamee kanallee akka gaaritti irraa hubatu ittillee dalagu ittillee akhirattii fi addunyatti sitti milkaa'u rabbiin haa taasisu jecha insha Allah darsii teenyatti seennaa jechuudha. الوقف والابتداء متدوري بقولنا جو خنرة بقولنا الوقف بقولنا قف وقفي قفر خنتي يفتو وقفي قفر خنتي يفتو متدوري لي كل سدين أسيتر كل جبتن كان يبجلا كبه تكفان علم الوقف والابتداء وفائدة معرفته خنجو لما فان تعريف الوقف خنجو أكسما أنواع الوقف قاعدتان في الوقف تنبيهات علامات الوقف في المصحف قاعدة حفص في الوقف الاختباري أو الاضطراري أمثلة على الوقف الاختباري أو الاضطراري مقارنة بين الوقف والسكت والقطع السكتات الواجبة عند حفص من طريق الشاطبية ولتكفان السكتتان الجائزتان ولما فان الأوجه الجائزة بين سورتي الأنفال والتوبة قل سدفا في خنتمرا متدري وقفي جورا علامة السكت في المصحف خنجو جتو إن شاء الله هاجا ربي نوفلافسه متدري لي أما أستي لالي خنرا هنگا توكو درسي الراقي ستني لالي إن شاء الله خن هفل غاف ربي مجيسه اتي ففنا تهجتو إني درا علم الوقف بكم سوقفيتي في والابتداء ابتداءات وفائدة معرفته أما اللي بؤى بكم سيسخنا براتون بؤى نساء مالي خن جاء جتشودا خن درا علمي وقفي في ابتداء جتشون هو علم بقواعد إني علمي بؤرات تم بؤرك أبدو جتشو يعرف بها إسيخناني هبتما بكما براتما محل الوقف ومحل الابتداء إدون وقفيتي في إدون ابتداء إدون ابتدابني في إدون الراجل قبن في القرآن الكريم قرآن خبجما خنخيستي إدو ابتدابون برباكسو في إدو الراجل قبون برباكسو يقاهو هيممو يقاهو أمو لورغا يقاهو فقطا دا إيسا خنجأمو بيكم سيتين براتو بيكم سيتين هبتمو جا علمي وقفي في ابتداء جتشون علمي بؤرق أبدو تن إسيدان هبتمو تن إسيدان برتمو إدون إتي قرآن خنتابني في إدون إرى إتجل قبن جتشون أكسما ما يصح منها وما لا يصح وان إسير را سريتي في تإسير را سري هنتان اللي وقفي في ابتداء خنرى خسريتي في خسري هنتان اللي برنوتا يقاهو بيكم سيتين برتنيني علم الوقف والابتداء جان جتشو وفائدة معرفته جي إسخنا براتو بؤان سا مالي خجو بؤان سا موجة صون النص أي حفظ النص يجو تيسو دا نصي يوخاهو رقا قرآن خنا تيسو دا قرآن ربي خنا تيسو دا من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها مال الراتي سودا مال الراتي سودا بؤايسي تجنان jechi tokko
jumlaa isiitii malee yookaan hima isii hin taanetti irkifamuurraa tiisuudhaa je. Jechi tokko hima isii hin taanetti, hima jecha isii kan hin tahinitti akka hin irkifamne sababaa saniin macnaa fi mabnaalleen akka hin diigamne eeguu yookaan tiisuudhaa je. Bu'aan eenyu? Bu'aan beekumsa ilmii fi ilmi waqfii fi ibtidaa'aatun jechuudha. Akkanii fi jechi hima isaa hin taanetti hin irkifamne tiisuudhaa jenne. Himni qur'aanaa, jechi qur'aanaa cufti hima adda addaan qaba. Yoo hima isaa hin taane kanii fi irkifamu taate maal taha? Fayafsuda mabnaa wayataghayyara almacnaa. Mabnaalleen jaaramiinsi jecha sanii, jaaramni hima sanii diigamee badee wayataghayyara almacnaa, macnaalleen jijjiiramaa jechuu sababaa sanii. Akka mabnaanii fi macnaan yookaan jaarmeeni jechaatii fi akkasuma mallee macnaan jecha qur'aanaa san bakka isaa hin taanetti irkifamee hin jallanne, hin banne, hin jijjiiramne eeguudhaatu bu'aa eenyuuti? Bu'aa ilmi waqfii fi ibtidaa'aati. وكذا صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة. أكسما ملي بؤائسات الراهي تيسون يخاهو إيقون معنان أكا أدان هنجن تن دبي ولته الآجرتو أكا أدان هنجن أكا أدان هنبباني إيقونيز بؤا علمي تنات الراهي يجا ما تدري جلقبا ما تدري لي خلص دين الرا خان كان فكاتو أكاتا خانتي لالي جتشو إن شاء الله. خانتي آنو تعريف الوقف خان جوسون. وقفي جتشون مال جتشو إبس وقفي داتي. الوقف وقفي لجتشون هو قطع الصوت سقلي مرودة على كلمة قرآنية جتش قرآنا تكرت سقلي مرودة بزمن يرون هنجس لا مرتوف يرو يتنفس فيه عادة أكما عادات خيستها فور فرأتم هاجس إلى عادتها فور فرأتم تكاف سقلي جتش قرآنا تكرت أدام مروداني وقفي جان نيا مالي تفخن أدام مرتو بنية استئناف القراءة نيا قراتي تنا اتين ففاتين خن أدام مرتو جتشو هقا سقلي سمرتين أبدي هفورة فرأتو قراتي تنان اتفوفا نيا قبدون سقلي أدام مراني دابنيني وقفي جانجي وقفي رجتشو نران سيف ديبئا سقلي جتش قرآنا تكرتي مرودة يرون هنجيتي مرتوف يرو سلا عادت نمني هفورة بافتو تكا مرتا جتشو جتشون سقلي قرآن الرتي الابديتما هفورة فرطة جتشو واني اتي الابدونيس ليسيتين كآ وصون تاني بنية استئناف القراءة قراتي اتففو نيا سنيني سقلي الدم مرتو سنيتي تو وقفي جأماج فكين يا فما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لابين سنين بسم الله في الحمد جد لابيها فورة فرد وقفي جاء مجد خراغ بابتي بكيني رد لابي في بكيني الراجل كبير تفوفيس قراتي قرآناتي بجد قرآناتي نيانا لابينيس نيا قراتي اتفوفوراتي سنيفوهن الحمد اتفوف جد وقفي يجون قبابنان إسيتنا وقفين تون قرآن خيستي قصوتا أدى أدى قبدي قراتي قرآناتنا خيستي أنواع الوقف قصوتا وقفي داتي توقفان اختياري قن فلنودان دابدو جتشو إسا فلنودان دابدو لما فان اضطراري جأما إسا درقمتي دابدو قن أكفا كينياف أسمك أرو جرتو حتى شون فانسي قبدي دابدا تكاهو أمو همومتي فا دابدا يخاو أمو هفوريسي كتمي فا دابدا يخاو akkuma fedhe haa ta'u tan osoo filannaa teetiin hin taane dhaabduuni iddiraariyyi jedhan jechuu tan dirqamtee dhaabduu jechuu tan sadeeysoodhaa gosti sadaffaadhaa tan waqfiidhaa jechuu ikhtibaariyyi jedhamti tan qormaataa jechuu isiin tun tan namni si barsiisu yookaahuu namni sirra waa beeku yookaahuu namni hiriyaa keetii qormaatumaaf si gaafatu mee bakka kanarratti akkamitti dhaabde quraana mee bakka kana akkamitti irra dhaabdaa jedhee tan qormaataaf si gaafatu akkaataa kana sadeenitti jirti jechuu waqfiin takkaahuu qur'aana kana keessatti filannooteetiin dhaabda
yookaan dirqamtee dhaabda yookaan qormaatamtee dhaabda. Dhaabbii sadeen tanaatiitu gosa sadeen kanaatiitu jira jechuudha. Gosti waqfiidhaa sadeen tanaa jechuudha. Isiin ammaan tana nuti ilaallu tan arra ilaallu insha Allah waqfii filannaadhaan dhaaban tana tan filattee irra dhaabdu jechuudha. Isiin tun tan akkamii tamtu sirriidha tamtu sirrii miti kan jiru jechuudha. Waqfiin ikhtiyaariyyiin tan filannaadhaan dhaaban tun bakka lama qoodamti. Jaa'izii fi ghayru jaa'izii. Isii irra dhaabuun hayyamamtuu fi isii irra dhaabuun hin hayyamamne tan hin baqqaane jechuudha. Isiin irratti dhaabuun hayyamamtu san damee sadiif jalaa qabdi. Yookaahuu bakka sadii qoodamti jechuudha. Bakki sadeen taamun wa kaafin wa hasan jaaniin. Taam tan ja'amtuu fi kaafii tan ja'amtuu fi hasan tan ja'amtu isii sadeen tana if jalaa qabdi. Waqfiin yookaahuu dhaabbiin hayyamamtuu jennuun sun. Dhaabbiin yookaahuu waqfiin dhaabbiinsi yookaahuu waqfiin hin hayyamamne ammoo takkuma if jalaa qabdi sun qabiiha fokkottuu jechuudha. Dhaabbii fokkottuu tan ja'aniin san jechuudha. Eeywa. Alwaqfu taam. Waqfii taammii jechuun tan akkami? Waqfii taammii jechuun yookaahuu dhaabbii guutuu taate. Dhaabiinsa qur'aana irratti guutuu tahe dhaabuu kan jennuun sun kan akkami? Huwa alwaqfu sun waqfiidha. Dhaabuudha alaa kalimatiin qur'aaniyya jecha qur'aanaa takka irratti dhaabuudha. Laysa baynahaa wa bayna maa ba'dahaa. Isiidhaa fi jecha ati irra dhaabdu jirtu sanii fi jecha isii boodaa jidduu kan hin jirre laal. Jecha ati irra dhaabdu sanii fi jecha isii boodaa jidduutti kan hin tahin maaltu kan tahin ta'alluqun lafdhiyyun walaa macnawiyyun. Rarra'iinsi lafdhiidhaa walirra ra'uun yookaan i'raabaan jechuudha. Walaa macnawiyyun takkaahuu macnaadhaan walirra ra'uun ka isaan jidduu hin jira jechuudha. Jecha ati irra dhaabdu sanii fi jecha isa booda jiru jidduu macnaa fi lafdhiidhaanis walitti hariiroon yookaan walitti hidhamiinsi walirra ra'iinsi kan hin jirreeni waqfii taam jaaniin jechuudha. Waqfii taammii waqfii guutuu taate jaaniin. Yuuqafu calayhi waqfii sanirra ni dhaabbifama. Wayubtada'u ni jalqabama bimaa ba'dahu waan isii boodaatiin jalqabama kun xukmiidha jechuudha. Irrattis dhaabamuun ni taha achii boodallee isa kaboodaa sanirraa jalqabuun ni hayyamamaa jechuudha. Naxwu fakkeenyaaf osoo duubatti hin deebine jechuudha. Naxwu fakkeenyaaf أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المفلحون جتجو خنا ردام نما جتشخن لفظي دانيس معنى دانيس آية إسابوداتي وجه ولرت يررأ خنافو وقفين سد دامنتون قوتو يخاهو الوقف التام تنجنن سني جتشو. إن الذين كفروا يتي جلقبون نهاية مالف جنان واني أسيدرا مؤمن توتر دبتشو تري معنى وجه والقبتا جتشو. وري أولئك هم المفلحون جينكو وري ملكاو ودخرب بين جينكون مؤمن توتا دبتماني لمن هاسوني ساني رارا وتمجتشو. وري ربين هاريت هاسو ساني جلقبه إن الذين كفروا جئ معنى دان كوب على جتشو. ور ربتي سان ور ربي كفرنجي خن جلقبه خن هاسوتيس معنى دانيس كوب على جتشو. خمرا خجل قباسني وجين هاريرو معنى تكاهو قسم هاريرو لفظي دا إدناهن قبو. وقفي كناتنا قوتو تنجنون جتشو. إسيتنا irrat dhaabdee ayata isii boodaati irraa illee jalqabuun ni baqqa'a jechuudha. Waqfiin tokkoffaa tana. Waqfiin lammaffaa ammoo alwaqful kaafii tan jennuun. Waqful kaafii tan jennuun tun huwa alwaqfu calaa kalimatin qur'aaniyya. Isiin waqfiidha jecha qur'aanaa tokko irratti kan dhaabamu. Baynaha jecha sunii fi wa bayna maa ba'daha jecha isii boodaa jidduu tacalluqun macnawiyyun. Walitti hidhamiinsa yookaan walirra ra'uu معنى تاتي تجرى جدو جتش جلقبا خرط دابتي في جتش اتئان جدو حريرو ولته دمينس وللرأو معنى تاتي تجرى لا لفظي نمو لفظي دان يخاهو إعرابا وللرتر الرئيس خنهن قبن جتشو جتش جلقباتي وجه إسي أكناتنا مرتين إسي مالنان يوقف عليه الرن دابما ويبتدأ بما بعده خيسابو داتين اللي ni jalqabamaa irraa eegalamaa jedha. Fakkeenyi isiidha.
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أما جتشخن لفظي دان ولته من سهين كب لفظي دان ولته من سهين كب معنى نسال لمن كان أمبو خيرات دابتي في خيت ففوس معنى دان hariiroo yookaan walirra ra'iinsa qaban maaliif jennaan warri irraa dubbachuu jiru warruma kaafiraati isaan irratti waluma qixa isaan dinniinuu baattuu hin amanan isaanii ibiddaan isaan dinniinuu baattuu isaan hin amananii khatama Allahu rabbii isaan agartee qollofe maal isaanii qollofe alaa quluubihim ma'anaa walitti hidhaa jirti jechuudha garuu ammoo hariiroon isaan hin qabne maali lafziidhaan walitti hidhamiinsa hin qabanii isii akkanaa tanallee irra dhaabdee jecha isii boodaatiin jalqabuun ni hayyamamaa jedha. Waqfiin tun waqfiitami waqfii kaafii tan jenneen jechuudha. Tan jalqabaa sanillee gahuu baattu geeysuudha jechuu isiinillee irra dhaabuudhaaf geeysuudha jechuudha. Waqfiin sadaffaadhaa alwaqful hasan waqfiilee irra dhaabuudhaaf hayyamamturraa filannoodhaan waqfii hasan bareeddu gaarii tan jennuun jechuudha. Waqfiin hasan tun تأكم جنان هو الوقف على كلمة قرآنية إسين دابودة جت قرآنات قرت بينها وبين ما بعدها جت يرد عبد سني في جت إسيبو دا جدو تعلق لفظي ومعنوي ولته دمينسي يخاه ولتر الرؤون هريرون لفظي دافي معنى دانيس خنسان جدو جرت إلا أن الوقف عليها garuu akkasuma wajjiin isii irratti dhaabuun jecha jalqabaa san irratti dhaabuun yuuxii macnan taamman macnaa guutuudha kanna garuu hariiroo jecha isaa boodaa wajjiin jiru wajji haa qabaatu malee macnaa guutu kanna ifuma isaatiifu jechuudha. Waqfiin amma jennu tun tan akkami jennaan jecha tokko irratti dhaabuudha jecha quraanaa tokko irratti jechi quraanaa haa ati irra dhaabdu kunii fi haa isa boodaa jidduu hariiroo macnaa fi lafziin taateetu jira garuu haa ta'u jecha ati irra dhaabde kun ma'anaa guutuudha kanna isii tanaani maal ja'aniini waqfii hasan ja'aniin murtiin isii tanaa maal jennaan yuuqafu calayhi irranni dhaabama waqfii kanaa tana walaa yubtada'u bimaa bacdahu jecha isii boodaatirraa hin jalqabamu illaa an yakuuna ra'sa aaya yoo jechi isii ta irra dhaabde waqfiin irra dhaabde tun mataa aayataatirra yoo taate malee duba yoo jecha isii boodaatirraa hin jalqabamne kamitti jalqabama jennaan of duuba deebiteeti jalqabdee fuutee akkasi kuttaanii jechuudha. Isiin tun tan akkami fakkeenyi isiidha. Bismillaah jechuufadha. Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim ayata jiru kana bismillaah jettee dhaabu. Macnaa fi lafziidhaanis ar-Rahmaan ar-Rahiimii wajjin walitti hariiroo qaba. Ar-Rahmaan ar-Rahiimii wajjin walitti hariiroo qaba. Garuu bismillaah jechuun macnaa guutuu kannee jira laa. Bismillaah maqaa rabbiitiin jalqaba. Guutu jechuu macnaan. haa ta'u garuu jechi isii boodaa kun macnaadhaa fi lafziidhaanis hariiroo jecha isa duraa kanaa waliin qabaa jechuudha. Jecha isa boodaatirraan jalqabdu wanni jedhuufu bismillaah jettee asi dhaabdee arrahmaan irrahiimiin jettuudha. Akkam jetta bismillaahi irrahmaani irrahiim jetta jechuuf duuba deebitee fuuta. Akkuma san fakkeenyi alhamdulillaah jechuufaadha. Waqfiin tun amma hasani gaarii jennaan maaliif jechu kun hiikkaa guutuu kanne faaruun kan rabbii alamaati alhamdulillah faaruun kan rabbiiti macnaa guutuu kanne jechuudha garuu alhamdulillaahin kun rabbil aalamiinidha wajjiin hariiroodha qaba macnaadhaanis lafziidhaanis jechuudha i'raabaanis jechuudha kanaafuu hoggaanii fi asirra dhaabde asirraa hin jalqabdu rabbil aalamiin jettee alhamdulillahi rabbil aalamiin jettee walitti oofu qabdaa jechuudha. أكما سنفكين برا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة جتشفال لعلكم تتفكرون هقاجأوا جتشقن إيكا قوتوخن أكما سربين آية سا ملتوليسا هنداه أدان إسنيف بباسي إسنيف أديسا أكا إسن قللالتني إراواه بتني معناه قوتم تقا إيسا في إيستي خجوي خجرة جتشي إسا بودا الدنيا في آخرت اللي كراه بتني جتشو في الدنيا والآخرة
ayata isa dura danaa wajjin hiikkaadhaanillee macnaanis jechuudha. Akkuma san lafdhiidhaanillee walitti hariiroo qabaa jechuudha. Kanaafuu reefu hoggaa dubbanne illaa an yakuuna ra'sa aayaa jenne. Irra dhaabuun ni hayyamama. Ka isa boodaatirraa jalqabuun hin hayyamamu yoo mataa aayataatirra taate malee waqfii sun jennu. Asii nama mataa aayataati waan ta'eef asirra dhaabdee fi dunyaa wal akhiraa jettee oofuun ni hayyamamaa jechuudha. Akkuma san ammallee fakkeenyi biraa wa innakum latamurruuna calayhim musbixiin wa billayl. Warra agartee qoomii luuxirraa kan rabbiin dubbachaa ture isiin ganamaa galgala isaanirra dabartan jechuudha. Ganamaa fi galgala isaanirra dabartan jechuun sun yoo wabillayli itti idaaneedha. Garuu wa innakum latamurruuna calayhim musbixiinaan anaa guutuu kanneen jira jechuudha. Kanaafuu waanii fi aayata irra taheef jecha mataa aayataatirra waan taheef irra dhaabdee wabillayl afalaa tacqiluun jettee qara'uu dandeessaa jechuudha. Garuu waqfii tana yoo walakkaa aayataa kataatu taate irra dhaabdee aayatatti jecha itti aanurraa jalqabuun hin dandeessu kan jechu jiru isiisanii. Waqfiin sadeen hayyamamtuu taate waqfiilee filannaan dhaabanirraa tan asii olitti dubbannee dabarsine tana akka amma asii olitti dubbannee dabarsinetti taammiis kaafiidhaas hasaniis jechuudha. Waqfiin nuuf hafte tan hin hayyamamne yookaan gayru jaa'iz tan baqqaane tan jennu hin sani. الوقف القبيح وقفي فقدت لابن سفقتها خنجن جتو سن خنك كمينان هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي وقفي دا جتش قرآن تقرت دابودا خن إسافي جتش إسابودا جدو حريرون معنى في لفظي دانيس جرت والوقف عليها أما اللي قسم وجين إسي سنر جتش سنرت دابون يعطي نخنا معنى ناقصا أو خاطئا معنى إرو تكاهو دقوقرات خنا لا يتعمد الوقف مرتين وقفي تنا وقفي أكنات يجو وقفي هقا جتشا أترد أبدي في جتشا إسابودا جدو لفظي في معنى نيس هريرون جرتو أكسما وجين جتشا أترد أبدو خنا إرتي يود أبدي معنى في معنى إني خنو معنى دقوقرات كاهو معنى إرو تاتي خنو وقفي قبيها جامتي وقفي فقدت رجامتي إسين تمرتين إسي لا يتعمد الوقف عليه الردابون فلنا دان يخاهو بيكادان إرتهن دابمو وجا بيكادان إرتهن دابمو فإن وقف عليه مضطرا أعاد يو أموخا اضطراري تهيجو ديرك أمي يو خرط دابوته أكريفو دبني سنتي فلنا ساتي ملت يو خرط دابوته أفورفان التجتودان يخاهو وكما ريفو جنة حتى شوز تهي هكفون وانا داداتيتو ديرك أمي أكني في دابدو سيقود يجو سقلي الدسيمور يو أكاسيت رط دابوته دوبا دي بيئتي فودي أوفا جتو فكيني وقفي قبيها الحمد لله ربي الحمد لله وسوجي يقولوا الحمد لله ربي جدا صف ربي سن هندبا نجتو وقفينا كنا وقفي قبيحة معنى نيس أكسم لفظي لانيس ولته الأدك أبا جتشي سبوداتي وجي أكسم الحمد لله ربي يجون معنى إرو دخن نما معنى إرو دخن يجو أو ناقصا جيمي معنى إني خني الحمد لله رب جيدابون معنى إرو خناف وسوخ أكنت اللي أفوري خرجت تاتي دي بي الحمد لله رب العالمين جتشو قبا جتشو وقفي أكناتا قالوا الردابون بيكادان إنو ما هو هنتهو جن فكين يفهملي إن الله لا يغفر جيدابو ربين هن أرارم وانكم ما هو قم معنا دوغورا كان يجولا أو معنى خاطئا كان جن سون كان يجو معنى دوغورا ربين هن أرارم جئ دابو كان يجو أن يشرك به لا وجين لفظين استهي معنى هريرو قبا سنقبان إفيساتي فو معنى قوتو وسنتهن معنى دوغوراتي خن نجرا جتو خنافو إن الله لا يغفر ربي نرارمو مالته أن يشرك به يستك انديفمو نرارم معناه قوتو أكست إفدوبة دي بتي قوتا جتشو يو أكم تاتي سنو يو أصوم فلتين دركمتي خرط نابون سمودت تاتي أكو مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة يا ورا ربي تيمنتن صلاة التنديهاتنا أكجتشو رات يو أسرد دابدي وسوما جتشي إسا بودا إسا وجين هريرو معنا في لفظ اللي قبو إفمساتي فو معنى مالي كنت معنى دوغورا كن جتشو يا ورا ربي تيمن تن صلاة دياتنا ربي إنو من جو جتشو
أكم بان ربين يا ور ربي تأمنتن صلاة التهن دياتنا حال إسي محال ما تشوتني جرتني جت وان قرأت وان حال بيني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أكس أوفتا أجت أكو مثلا دوغوري وقفي قبيحة إرتفك كنيسة وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله معناه دوغورا كان مخن يوسف نديفني مشالتي نبرت ديفني فأكله يوسف مشات نيسن نياتيتو فأكله يتيودا أمو قربين جتجرو فأكله الذئب يوسف قربين الراودي سجرو يتشو بليين يوسف الرا نتي يوسف كينيا مشات نبرت ديفنيتي yeeyyiin nuu quban qabne dhuftee nyaattee jechuu jira obboleeyya Yuusuf kijibaanillee haa ja'ani jechuu ma'anaan isiidha akka kana akka rabbiin irraa odeessu jiru garuu yoo fuutee ati fa'akala jettee kadhaabdu taate Yuusuf meeshaa bira dhiifannee deemne walumaa gala nyaate jechuudha taati jechuudha kanaaf ma'anaa dogoggoraa tan kannitu waqfii fokkottu wanni jechuu jirruufu tanaafi jechuudha kanaaf yoo ixxiraarii filannoodha irra dhabuun dhorgaadhaa jenne yoo dirqamtee karra dhaabdu taate immoo if duuba deebiteeti وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب أكسر لابدا هجت وقفين قبيحني خنا فكاتي جتشودا قاعدتان في الوقف جاء إن شاء الله يو تنا جدو تنا قالوا تنجروان تيف وأنا ما جباب دوان تيف إن شاء الله اتفقنا أتدري خنا تمرد أبنا بؤرا لما خن وقفي خيستي بيخون وبتون برباتشيسو لالا تكفان قاعدة را جتشودا الوقف على رؤوس الآي سنة مطلقا وقفي يغاهو دابون متالي آية الرتي سنة دا كمولي غلاتو يجو آية فدي الرتو دابون فدو غباباتها فدو ديراتها آية فدو معنانسا قوتو تاتي فدو معنانسا براتي وجين هريرو لقباتا أكما ريفو دبني خانت يجودا أكما ولغلاتو سنة دا جتشو أكا قراتينسا أكاتا خنان نطلفتي جتشو توقفارت وقفين آية متى سارت دابون سنة دا أكما ولغلاتو لما فانمو ليس في القرآن وقف واجب وانه بچو قبدو وقفي لين نتيما دقري دبرسينتون akka daran namni hubatee ma'anaa qur'aanaa bareechee qaraatii qur'aanaa akka sirri namaaf hubatuuf adda babbayaansaa qara'u san ulamaan adda gurtee keesse malee qur'aana keessa waqfiin bakka kana dhaabuun dirqama ja'amtu yoo kaahuu asbira yoo dabarsite haraami shari'atti itti diloota kan ja'amu inumaahuu hin jirtu illa maa afsada al-ma'na waan itti yaadamee akka amma silaa waqfii qabiiha innee dubbanne tana jechuudha itti yaadamee macnuma balleessuudhaaf jecha irra dhaabamu yoo taate malee jechuudha. Ta akkasii sun haraami jechuu shari'aatti nama warra agartee kaafiraa faadhaattu warra qur'aana kana balleessuudhaaf takkaahuu qur'aana kana jallisee warra uumaan beeyne kan afaan macrabaa qofa hubatu irra wal fakkeessuudhaaf itti fayyadama jechuudha waqfiilee akkama silaa fokkottuudha jennuutan. Tanaaf jecha namni muslimaa waqfii qabiiha itti yaadee ma'anaa balleessitii osoo beekuu ma'anaa dogoggoraa kanatti osoo beekuu waqfii qabiiha ta akkasisan dhaabuu hin qabuu maaliif jennaan ma'anaa balleessiti waan taateef jecha kanarraa hafe ammoo waqfiin akkuma walii galaattu waajiba asbira dabarsuun dhorgaadha yookaan as irratti dhaabuun haraami wanni jedhamaa hin jirtu kanaafuu Ibnul Jazariin jedhe وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب جئ تنبيهات لا يقف على الفعل دون فاعله إن دابمو فعل الرتي فاعل ساتين وجمله أكو مثلا ولا على الفاعل دون مفعوله فاعل الرتي اللي دابمو مفعول ساتي ولمله ولا على حرف الجر دون مجروره حرف جر الرتي اللي دابمو مجرور ساتي وجمله ولا على المضاف دون المضاف إليه ولا على المبتدأ دون خبره ولا يوقف على الموصوف دون صفته ولا على المعطوف عليه دون المعطوف ولا على صاحب الحال دون الحال ولا على العدد دون المعدود ولا على المؤكد دون التوكيد جاء خنشفتنو علمي نحويتي ولي والكبتا تناف نحوي اللين علمي قرآنات الراهي علمي قرآنا برتوف تفسير حافظ
tajwiidaa fis macnaa fis waan adda addaatiifuu cilmii baratuun barbaachisaadhaati jechuudha inshaa Allah yeroo dhihoo booda yoo rabbi fedhe cilmii naxwiidhaa sheekottii naxwii barsiiftuu mana barumsaa keenya markazul asar kanarratti finne inshaa Allah kan waliin barannu taha kanaaf kan irraan tanaa mata duree alwaqfu walibtidaa jedhurraa kan laalle kanumaan geeffannaa cuunfaa yookaahu miirri dubbiidhaa kan qaraatii teenya irraan tanaa kajuz'ii lammaffaa wani nuti irraan tana qaraane tokkoffaa irratti waqfii fi ibtidaa'a laalle waqfii jechuu maalummaa isii laallee turre waqfii jechuun jecha torratti dhaabaa qur'aana irraa tahe jecha san irratti hoggaa dhaabdu zamana haga hafuura baafachuun aadatti beekamaa tahe tokko wajjin jechuudha. Zamana hanga namni hafuura baafatu tokko dhaabuudha. Niyyaa qaraatii ittiin fufa jechuudhaatiin dhaabuudhaani waqfii jedhanii jenne waqfiin bakka sadii qoodamti jenne waqfii filannoon dhaabanii fi akkasuma waqfii dirqamanii dhaabanii fi akkasuma waqfii qormaataa jenne waqfiin nuti arra bal'inaan laallee xumurre immoo waqfii filannoo yookaan tan ikhtiyaariyyii jennuu sani jenne waqfiin ikhtiyaariyyiin bakka lama qoodamti jaa'izii fi ghayru jaa'izi hayyamamtuudhaa fi irra dhaabuun tan hin hayyamamne jechuudha. Jaa'iz jechuun bakka sadii qoodamti taam kaafi hasan bakka sadii kanatti qoodamti jenne waqfii taammiidha jechuun jecha tokkorratti jecha qur'aanaa tokkorratti dhaabuudhaa jenne isii sanii fi jecha sunii fi jecha isii boodaa jidduu kan hariiroon hin jirre macnaadhaanis lafziidhaanis murtiin waqfii tanaa irra dhaabuun ni hayyamama jecha isa boodaatillee irraa illee jalqabuun ni hayyamamaa jenne. Waqfii lammaffaadhaa waqfii kaafiidha. Waqfiin kaafiin tan akkamii jenne waqfii jecha qur'aanaa tokkorratti dhaabuudhaa jenne jecha qur'aanaa kana dhaabu kanaa fi jecha isa boodaa jidduu hariiroon macnaadhaa kan jirtu garuu lafziin kan hariiroon hin jirre isii tanarratti illee dhaabuun ni hayyamama jecha isii boodaatiin illee jalqabuun ni hayyamamaa jenne. Waqfiin sadaffaadhaa hasanii jenne waqfiin hasan ammoo hiikki isiidhaa yookaan taariifni isiidhaa waqfii jecha tokkorratti dhaabu jecha qur'aanaa tokkorratti jecha irra dhaabdu sanii fi keessa boodaa jidduu macnaadhaa fi lafziidhaanis kan hariiroon jirtu jenne. Garuu jecha irra dhaabdu kanarra dhaabuun macnaa guutuudha kan nitii jenne. Murtiin waqfii tanaa isiirra dhaabuun ni hayyamama. Isiirraa jalqabuun hin hayyamamuu jenne immoo kan isii boodaatirraa hin jalqabamuu jenne of duuba deebi'eeti kaafate jechuu namichi. Yoo akkam taate malee yoo waqfiin sun mataa aayataatirra kan taatu taate malee jenne. Xumura irratti kan laalle waqfii qabiixaati. Waqfii qabiixaati jechuun jecha qur'aanaa tokkorratti dhaabuudha. Jecha sunii fi isa boodaa jidduu macnaadhaa fi akkasuma lafziidhaanis icraabaanis kan walitti hidhamiinsi hariiroon jirtu jechuudha. Akkasuma wajjiinuu macnaa guutuu kan hin kennine macnaa irruu takkaahuu macnaa dogongoraa tan kennitu jechuu jechi asirra dhaabdu sun. Waqfiin akkasiitun waqfii qabiixaa irra dhaabuun inumaahuu beekaadhaan hin tahuu jenne. Yoo ammoo wal dirqamee kan irra dhaabu tahe of duuba deebi'eeti fudhachuun isarraa barbaachisaa jenne. Qaayidaan lama tanuu fi ammoo asitti ilaallee qur'aana kana keessa jalqabbii aayataa yookaan matootii aayataa cufarrattuu dhaabuun sunnaadhaa jenne. Qur'aana keessa wanni waqfii dirqamaati yookaan isirra dhaabuun haraami ja'ama takka illee nuun jirtu waan macnaa balleessaa yoo taate malee jenne wanni irra baranne kana fakkaatti waan qur'aana barbaachisaa cufaahu cilmiilee hundaa'u tan qur'aanaa wajji walirra rarra'aatii fi tasunnaa wajji walirra rarra'aa warra baratee warra itti dalagu rabbi nu haa taasisu warra rabbiin agartee anaaf jecha barattanii itti milkaawaa je'ellee isaan ittiin milkeessu guyyaa akhiraa rabbi nu haa godhu. Barachuudhaa fi barsiisuu jidduu fuula rabbii warra agartee ikhlaasatti qabaatee rabbiin barattan anaaf jecha barattanii akkasuma barsiiftan anaaf jecha barsiiftanii je'ee rabbiin lakkaa'uuf keessa nu haa taasisu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.